abroad da khoina thabak tawba hairaseba aduga khoigi on state ta mahaiseba aduga khoigi India da mahaiseba the difference kai no thabak ti samanai ko ada tawdoi se aina as a aeronautical engineer oina work tawri under the aircraft ta makhoi ju samanana ne adu the work tawdoi se the difference is salary ni ko different oi doi se aina thamada sida aeronautical engineer oiga I earn more than 1,70,000 ko mafam du de kya laikani it will offer 5 lakhs haijana ba nate ko I gi same friend mayam ama Qatar da work tawraga lay Emirates Airlines da tawr lay ba Singapore da mayam ama lay ko adumaina nurse ama gi example pije ba kai gi no aina nurse da yam pusalai jai di magi job profile to mi aman angang machamna ju loin khange ba Manipur da nurse amagi base yoiga zenem ama oibagi thabak se haure ba Manipur da hawu matam da magi salary se kya dei hawi khangbra yam pik padi hire ge average ta hire ge ba 5,000 sibu yam abani ko aina sahi ahum ai gi isa da on investment nursing ama oina ba hona ba da matam kaithoga thabak se initially to matam sida 5,000 da ge hawi ba aduga salary pi da ba mafam su lai ba free da oina work to hon ba I tawjage experience tanjage na sigi thabak se somna Germany da chatloba as a nurse oina work tawba how much salary nang kaya no phangdoi se 2.5 lakhs ni ko salary how doi se 2.5 lakhs monthly annually na te ko si se oi thokte na khanbi no ko si se lai bane hujik yango digital world ni I know hujik ngangi ba poche chumbra you can easily check through your own mobile check tawbiu What is the salary of German nurse monthly da adum check tabu yare it my euros da hairakani ko just convert the euros 1 euros into equal to 92 rupees and something ko it may be berai si yeng mo matam da yeng ba aina matam mangan ba do aina lai tamba loiraga ai India da 10 years ai working experience lai re ko candidate amana I want to phone tore ma'am I 40,000 phange Delhi da ai luhonge my age is 35 years old adu I saving am ta laitre adu I mapan da chaninge I hanada gi di hena khalami but adu bu I chat pagi wakhalon di lairaga proper guidance phangde ba adu I chal haudre hujik chat ke khalak ba matam da di magi di matam do yamdre ba loina ba thabak taw ba yai but khwaidagi important factors is thabak taw da lai khatang na te ko time factor s factor paisa pai ba mi mana ko Elon Musk na I sahi je mo ri halake I 5 years da lehen gi ya de ko yade paisa ngasi bawda scientist na putok pangam de sahi je handahan ba sahi si de yam important aduna youth mayam de na message pini ngali kan si the opportunity don't wait for the opportunity ngaire lai bigano ba create yourself your own opportunity isana semja ga do no opportunity je ai isa se mina sem ga dro ai isa ge architect should be I am isana oi ga do ne ba aina changba mafam sing do kanada approach tawga chumge agency mayamam lai consulting firm lai whether chummi bra lali ba you can easily check really nga matam mangan doi sar ko di mem na lak ta chai hai Germany da she is talking about in the UK the work tawba da or USA the IT technician amana how much they get 3 lakhs hai chummi bra yeng thok ka daw ni Haiba consulting firms in a proper senior the Tori, but documentation command Tori, minimum requirement kaino. Embassy, what is the rule of the embassy? USA gi embassy na kari hari UK na sigi knowledge mayam se laibam changeba. Aduna youth mayam se you are not jobless na teko. You have the full potential laiko. Kaino what is it only you just need proper guidance, proper direction, and one is the training. Adubu yaw tadi khogi Manipuri youth mayam se loina top company da loin work taw bangam gani ko aduna parents ki support yam changi salary se khogi thousands da oina khana roisi Manipur amasu India da work taw matam da just you earn the experience for some years try to go out make yourself exposed globally tawsi ko phamjal laga leiraga wakhan da dreams da sum tawraga di yaroiba hena mafam du da achaubo opportunity idea du the different sector the work ta uta di Manipur gi growth ngasai gi hangbadu economy ta effect oirak tu ni hena kana du ni lai tam ba khatang huntok pana tab mapanda you can earn under the work permit amagi makha da ko 10+2 loiba amasung 10 loiba dagi na
master amasung PhD level bau the work toiba physiotherapist mayam ama kawina Japan da Albania da kawina kayino why the people are not ready to work in that country khanseba hypet mayam na ngangnab ditaba as cost of living high oi it cannot save hantaki yango ahmadab ki plane crash thobada how many Indian people died karigino langkoiba khatang laba satpase maximum career oriented oina sembagi mafam da opportunity laibagi na trosali do Rajasthan gi doctor nupi mana yam famous oiba mana job thadoga why they are going to UK kaigi satoino lots of opportunity laiba aduna matam kharadi isagi secured oina ba government job mayamam lai ko sida phangau ba mi sing do mi oidraba sine na question hangi do need ki da selection phau do ba mi do lai haitra ba doctor oiba ya roidra example khana seba vacancy na just point khara student lai sina more than thousands da adudi madu demotivate oraga I need selection thawdra I cannot become a doctor almai to ga loisan doiriba opportunity abroad ta tamba yaba yamna high tech oiba government gi colleges medical college mayamam lai adui makhadu de ACS tawraga lai tamba matam da kaino changi se kitang financial support mentally support parents na pibiragadi he or she can become a doctor he can become an engineer scientist paramedical medical mayam ama sector the work to bayane ba aduna opportunity ngai gumsi aduga anauba paw ma e haige ko hujiki abroad ta class 10 tamba natraga skill leijada ba sahi kunthanga thaba ai driver moire driver gi thabak any thabak phangi ko unskilled skill worker lai tambagi everything khudong saba phangi India manung dagi hening daba masada insecure oiba masada confident watpa sumlai dan ai yungi diam help tawba financial status ti waba ado anoba e-commerce platform amai Sparkle Juna huzik launch tawgadori ko this coming July ko the coming jigi last month sida hairi basida sida kai opportunity phangni khangbra India manung da thabak tawningba port e-commerce platform from the starting from delivery executive ko delivery supervisors team leaders managers assistant managers for delivering all the online order to mayam sigi yongna ba sigi platform ma yam sauna hangaga thamme aduna anybody interest ko two wheelers pu thauba haiba tar di register tawbiro Sparkle Juda hena khudong saba mathang adum lawmina se ko mathangi wangang loi oina kauksin jage khogi general manager Sparkle education gi mem Longjam Rose Kennedy wahi manga trang tentak nga thambiran na baina mem kauksin jare. A very good afternoon to all the honorable dignitaries, respected elders, and organizers of Sangha Yumpham, and my dear fellow youths. A very warm greetings to everyone present here at this remarkable third youth conventions. It is truly honor I am standing before you to talk about the most exciting opportunities which is provided by Sparkle Edu to the youths. I am representing Sparkle Edu, Manipur. Will talk about the various opportunities. How can we get the job opportunities in abroad? I hauzik Sparkle Edu Manipur hata da laibada general manager in a work tawzari aduna student mayam sida youth mayam sida nungariba paujendi kaino haiba matamda aikoina class 10 12 loiraba matungda kai tawba yai kai kamba course tawsige haibaduni aduga Sparkle Edu gi specialization se haidi abroad ta student mayambu mahaita manba amasung thabak pi baduni ko aduna huzik samlapna matam yam lauda bidai line kharajang ai explain tawjage parents sing na yamna toina hangba chhatra sing da yamna toina hangba aina class 12 loiraga karamba course tamaga 100% job phangba yaba courses leibra mem guarantee piba courses leibra haidana yam toina hangi ko
हारिबा कोर्सेस से लेको लेतब नतेको अदु मेंटली हानसु स्टूडेंट मयामनसु एवर ओबिरंगनी थाजै ओबिरमद्रगसु ओबिरो जर्मनी हारिबा कंट्री से यूरोपियन कंट्री सिदा छात्र सिंह से 12 पु लोइरबा नत्रगा ग्रेजुएशन बु लोइरबा एनी स्ट्रीम दगी पास तौरगा लाखपदा मखोई खुदोंग जाब से कई पी खमब्रा इहानामदा ओजबिदन प्रोग्राम मना अमा लेइब ओजबिदन प्रोग्राम है से कईनो न मयामना हंगमगनी को ओजबिदन प्रोग्राम इज नथिंग इट इज द वोकेशनल ट्रेनिंग अमनी को वोकेशनल ट्रेनिंग नि ट्रेनिंग सिदा 20% थ्योरी तौरकनी अदुगा 80% कईतोनी प्रैक्टिकल हारगा कईनो वर्कशॉप द फम्मगा लैब द फम्मगा वर्क तौबदु नते को इन द रियल वर्क एनवायरनमेंट द चलगा थबक से तौहनगनेबा अदु ड्यूरिंग योर स्टडीज करीनो सिदा खोइना कानाबा थबक कमाइना फंगी हाइसे अदुदसु नंगना थबक रियल वर्क एनवायरनमेंट दा थबक तौबा हौख्रगदी नंगी थागी स्टाइपेंड लैबा हाउ मच यू एक्सपेक्ट कया मोरमनी एनी फील्ड दगी चंगागा ओजबिदन प्रोग्राम 3 years की ड्यूरेशन से यावरगा तंबा हौबा मतमदा फर्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट ईयर दगी सैलरी से 75,000 स्टूडेंट अनी को फंगदुई से लाइरिक तमिगन की मनुंगदा अदु सेकेंड ईयर द इट विल बी इंक्रीज 10%, थर्ड ईयर द अनदर 10% इंक्रीज तौरकनेबा 3 years सिदा लाइरिक तंबा लोइरेदना को लाइरिक तंबा लोइरबा मतुंगदा हौजिकी हारिबा जर्मनी सिदा एम्प्लॉयर सिंगदा मकोई डायरेक्ट थबक प्रोवाइड तौख्रगनेबा कोर्सेस के लेगे न मो हंगसेबा ओजबिदन प्रोग्राम सिदा कोर्सेस के लेगे हैबा मतमदा मोर देन 300 एंड अबव कोर्सेस लेको सिदा स्पार्कल इजुना टाइप तौरिबा कोर्सेस सिंगदुगे ममिंग खरा पंजगे इंजीनियरिंग लाइन बु चटनिंगबा स्टूडेंट ना क्लास 12 लोइरगा हाइदि जी एग्जाम मयाम थानैको मयामना अदवाइना थाबदना जर्मनी दा इंजीनियर ओइना आई वर्क तौजगे हाइतारदी ओजबिदन प्रोग्राम मखादा याइब अंडरस्टैंड तौबिरको ओजबिदन प्रोग्राम मखादा तौनबा होनबा मतमदा प्रोसेस से 12 लोरगा मफमददा लाई तंबा चटनबदा कई चंगी लैंग्वेज चंगेबा जर्मन लैंग्वेज से चंगी को हाइदि मयामना नीट ना यामना पॉपुलर ओइबा फैमिलियर ओइबा क्लास 3 बु लोइतारदी एग्जाम फॉर्म फिल अप एवर ओइनैबा ओइनैको अदुमाइना मयाम सिजु हेना चाखोटपा मफमदा ग्लोबली आइजि चटके नेशनल लेवल खतंग खंगदबा इंटरनेशनल लेवल बो आइजु यौनबा होनगे हाइतारदी सुगुम्बा नॉलेज मयाम से स्टूडेंट अमसुंग पेरेंट्स सिंग द यौहनबा म दरकार ओइबको अतोपा मना आइदि साइंस हाइनदे आइदि कॉमर्स हाइनै हाइरबा अदुगी सुलै देयर इज द सॉल्यूशन यू कैन डू द अकाउंटेंसी ट्रेनिंग अंडर ओजबिदन प्रोग्राम मखादा याइको कॉमर्स की लाइन दगी आई तमजरकबा 12 लोइरबा अमसुंग ग्रेजुएट लोइरबा स्टूडेंट सिंगना ओजबिदन प्रोग्राम तंबगी खुदोंग साबा लैगनी अदुगा आई लाइरिक दी एवरेज नि आई टॉप रैंक नते बट आई कैन नॉट एक्सीव हाइदि फर्स्ट डिवीजन यौदे सेकेंड डिवीजन नि बट 50% दी हेले अदुदि आई तंबा यादब्रा याइको अदुना जनरल स्टडीज की द कैपी होटल की हाइदि हॉस्पिटलिटी सेक्टर दा एनी स्ट्रीम दगी स्टूडेंट्स इना 10+2 बु लोइरबा चनिंग थारदी हॉस्पिटलिटी सेक्टर दा तंबा याइबको वर्ल्ड यामना डिमांड लैबा सेक्टर सिंगजिदगी ममिंग पनगे को एनीवे दम थबक फंगदवा हाइदि मिडल ईस्ट कंट्री दा हाइदि सऊदी दा चनिंगबा को दुबई दा चनिंगबा मयाम की ड्रीम्स मयाम लैदना को बेरान दा यौनिंगे आई ओमान दोम तक कोइनिंगे रियाद ता सटके कुवेत ता सटके हाइरे बट आई क्लास 12 खतंग लोइदा गाइरिबा थबक से आई चंगनिंगेबा बट I don't have any technical skill de laitre I courses so tamaudreba adu itadi any person amana yamna average student amana hospitality sector da government gi scheme makha da 3 months course 6 months course 1 year course 3 years graduate hospitality sector gi mayam leidana ko sidai sida tambiraba matung da di fresher lauriba abroad lai tambagi khudong sabasi satke haitari ihanam bada necessities kaino first language sinem class 10 12 pada student amattagi maximum tension je laite haibagumbani
10 dagi karamba stream da 12 tam sige habazu yam kan tension laite but after 12 sine everyone tension loi lai birong gani ko ai isa je class 12 loire natraga inau je class 12 loire karamba line da chalan sige na khanba matam da ju masagi osbizen program duna 100% secure oiba thabak piba amasung during your study the stipend phangbadi Germany the conduct of a program do osbizen program neither mas a degree na take but it's a diploma course adu diploma do loi kan the degree lo ba yada bra why not you can mafam duna leina makhata na tamdaba yagani khudong saba hena phangani adu course gi tamnaba chatpa matam da id eligibility di oire adu dam khana se financial issues leiba ai backgrounds adu itadi kai tawni Sparkle is provide 100% education loan those who want to study in Germany for Osbizen program. Sida kaimta tension laite ko sige ma clear ore adi matungda atopa mu khanar seba ai graduation loire graduation loire gadi makha higher studies tawba singdi yes you can go to the abroad aina kai gino abroad ta yamna deal tawri je kai gino haiba matamda opportunity he na yamba mafam da chalhanninge ba student sing se manipur da opportunity laite habna te lai ko technically develop oirakpagi matungina job sidi it's unlimited loina laiba adubu karamba mafam da chalaga kamaina tawraga opportunity do aina avail tawsige haiba knowledge to mapung phana laite ba the way of working will be the same ko ai mafam sida example masang khang pige ba healthcare sector da nursing line da tamak by student 10 plus lorga whether diploma ogera degree orga nursing line sida ina tammureba adubu just pass out matung da aina thabak changi na mafam sida thiba matam da aikoi gi on state ta phangani india gi mafam da pangani aduga atopa mafam da they will ask the experience hangane ba experience kaya laire work experience kaya no adugi matungina interview ga thabak pangane ba adubu what about the Germany country na di kai tawe every freshers are welcome tawe ko nursing line gi passport tawba loiraba adu itadi you can easily work in Germany aduga recommend se kai no makoi di language khangdaba yade adu language Germany language has a mem na coin provide tawbra koi kadai da khudong chaba phangni haiba matam da in person gi language training center Germany gi north east da laide ko every things are online da tawu matam da loina ba nang na tammi ba lai to tok thoga phamaga taw haiba na te ba the online classes for German language it will conduct 2 hours in a day 5 days in a week that means you can easily access in anywhere you stay internet pu phangata di nagi language training hoba yare ba adu do koina mandatory ne na khanbiyo ba class 12 thakraba matung da computer ge courses 1 month ki 2 months ki 3 months ki tawbagi necessity ni na tamnaba dumaina foreign language da he na khoi career da improvement la hanbada jo opportunity lobada phangbaje first the English ko second the Germany third the kaino Japanese fourth the French and Arabic si tamjan bada language khangjan bada kaimta amang ba laite ko aduga parents ki side te gi su student gi side te gi ju karamba mafam da aina language sing si later di hayeng ai gi career da hena haide globally aina salaga thabak tawbagi chances to yam phangne ba main oina khoina manipur na lehori se kai da lehawi khambra language barrier understand taw bi ko language sida communication skills sida isagi own language sida tayo narga satkiba adubu I know everything I have the knowledge I give proof laire I degree certified oire diploma da I experience laire but aina outside India da outside of my country da thoke hai matam da language the issues lay hore interview khalhaudre ba demotivate oire ba mayam ma lay ko PhD holder master loiba engineering line da healthcare line da paramedical gi da kai science ki da technology ki da aduga language se yaud badagi mangon da phangada ba khudong chaba mayam do phanghauda da na lehoba mayam am su lei ba student aduga sahi di bar oisala ne ba after 35 ai paisa di taninge ba ai matam ama India manung da Manipur manung da ai job ti tawe I have more than 15 years experience in teaching line
under private sectors adubo ai effort tawba ngamde ai family do ai hena earn tawninge adudadi kai dore ai gi chanaba subject tu ga di chanaba phangdre ba ai B.Ed loire M.Ed loire teaching experience 15 years hena laire ai gi salary kya phange 15,000 phange ai atopa abroad chalake khangakpa matamda magi ngasai gi tamiba line du da chana da bada atopa mo newly haweba adu itadi same oidra student amana 12 loiraga laik tamba amasung graduation loiraga degree paraga tawba India manung dagi thongna honaba matam sida kari da sondar ga lehoino communication skills ne ba ko aduna necessity oina lobiu 10+2 loiraga di any language the man da ko globally sat ke haga di English ama yam phajana hena haina ba haitare English proficiency test yamna loina ba ki da tawnai se koi gi IELTS kaina tabira mani ko second Duolingo hai sidi adum yum da phamna adum magi practice apps su da ko any language ki lai ko not only for English ko Hindi su tambayani French Germany Arabic Japanese loin tambaya ba SS to tor exam do online da pithofi ba aduda certified 160 total mark oini ko aduda if you score minimum the 100 to 120 adu oithadi you can easily access to every country English speaking area da loina satpa yagane ba sima understand tawbira aduga thaba amagi opportunity lakpa mayam sida aina di loina di thaninga ba question yam hangi ko mem paisa changadra thabak apply tawbase I di Kuwait da tawningi I di nurse oiningi Saudi da chaningi natraga I di mechanical engineering ni I experience 5 years hange sigi thabak chanaba phangadra every job loina baki openings different country da lai ko lots of opportunities yaman na koi lawang khangde ba aduba student ga weakness se karambano khoi gi on state tagi tholakwa se maximum di ko ngasai gi communication skill son badagi interview selection phanghauda basu yawa aduna hujiki youth mayam da my fellow youths da ina message pinning badi language improvement se 10+2 matung da su adum foreign language training amadum courses to yausan se online da ko aduga atopa ma example pirage ID master different line gi degree loina paire ko PG su loijare everything loire aduga chana ba se sparkle izu na provide taw da hange ko P ko loina ba khaidi white collar job ki opportunity loina lai aduda somna tawbi gadaw se inquiry tawba matam da somna bu chatki na abroad ta lairik tamba natraga thabak tawba sakki na khanba matam da passport sima di paire ga laibiro passport tana bada nganna lawsan bada mangjawa kaim leite ko si yauta di koine apply tawba matam da songi updated resume do thajala da thamba matam da makoina kaigumba pamene interview se within a week conduct tawrakane conduct tawba matam sida somna passport yaudраga di eligible oide the same thing mafam du da abroad la itam ge haita di ihana mada sangi se kaino passport songi eligibility do eligible bu oita di passport lairaba language to improvement khar laita di yam easy oi ko nang college to the top taraga ai position holder natraga di phangdabra nate ko only 50% 60% minimum the 50-60 bu yauta di higher studies oigera any diploma course oigera any degree oigera any sector da is widely open ko sparkle izu na sigi guideline tawrakani ko aduna abroad da khoina thabak tawba hairaseba aduga khogi on state ma haiseba aduga khogi India da ma haiseba the difference kai no thabak ti samanai ko ada tawdoi se aina SA aeronautical engineer oina work tawri under the aircraft ta makhoi ju samana na ne adu the work tawdoi se the difference is salary ni ko different oi doi se aina thamada sida aeronautical engineer oiga I earn more than 1,70,000 ko mafam du de kya laikani it will offer 5 lakhs haijana ba nate ko I gi same friend mayam ama Qatar da work tawraga lay Emirates Airlines da tawr lay ba Singapore da mayam ama lay ko adumaina nurse amagi example pije ba kaigino aina nurse da yam pusalai jaidi magi job profile to mi aman angang machamna ju loin khange ba Manipur da nurse amagi BSc oiga JNM ama oibagi thabak se hawre ba Manipur da hawu matam da magi salary se kya dei hawi khangbra yam pikpadi hire ge average ta hire ge ba 5,000 sibu yam abani ko aina sahi ahum ai gi isa da on investment nursing ama oina ba hona bada
matam kaithoga thabak si initially to matam sida 5,000 dagi hoiba aduga salary pi da mafam su laiba free da oina work to honba ai tawjage experience tanjage na sigi thabak se somna Germany da chatloba as a nurse oina work tawba how much salary nang kaya no phang doise 2.5 lakhs ni ko salary how doise 2.5 lakhs monthly annually na te ko si se oi thokte na khanbi no ko si se lai bane hujik yango digital world ni I know hujik ngang ba poche chumbra you can easily check through your own mobile check tau biu what is the salary of German nurse monthly da adum check tau bu yare it my euros da hairakani ko just convert the euros 1 euros into equal to 92 rupees and something ko it may be berai si yeng mo matam da yeng ba aina matam mangan ba do aina lai tamba loiraga ai India da 10 years ai working experience lai re ko candidate amana I want to phone thore ma'am I 40,000 phange Delhi da ai luhonge my age is 35 years old adu ai saving am ta laitre adu ai mapan da chaninge ai hanadagi di hena khalami but adu bu ai chatpagi wakhalon di lairaga proper guidance phangde ba adu ai chal haudre hujik chat ke khalakba matam da di magi di matam do yamdre ba loinamak thabak tawba yai but khwaidagi important factors is thabak tawba da lai khatang na te ko time factor s factor paisa pai ba mi mana ko Elon Musk na ai sahi je mo ri halake ai 5 years da lehen ge yade ko yade paisa ngasi bau da scientist na putok pangam de sahi je handa hanba sahi si de am important aduna youth mayam da na message pini ngali kan si da opportunity do don't wait for the opportunity ngai lai bigano ba create yourself your own opportunity isana semja ga do no opportunities ai isa se mina sem ga dro ai isa ge architect should be I am isana oi ga do ne ba aina chang ba mafam sing do kanada approach tor ga chum ge agency mayamam lai consulting firm lai whether chum mi bra lali ba you can easily check really nga matam mangan doi sar ko di mem na lak ta chai hai Germany da she is talking about in the UK the worked over da or USA the IT technician amana how much they get 3 lakhs hai chummi bra yeng thok ka daw ni hai ba consulting firm sina proper senior da tori ba documentation combine tori minimum requirement kai no embassy gi what is the rule of the embassy USA gi embassy na kari hari UK na sigi knowledge mayam se laibam change ba aduna youth mayam se you are not jobless na te ko you have the full potential lai ko kai no what is it only you just need proper guidance proper direction and one is the training adubu yaw ta di khogi manipuri youth mayam se loina top company da loin work taw bangam gani ko aduna parents ki support yam changi salary se khogi thousands da oina khana roisi manipur amasu India da work taw matam da just you earn the experience for some years try to go out make yourself exposed globally tawsi ko phamjal laga leiraga wakhan the dreams da sum tawraga di yaroiba hena mafam du da achaubo opportunity idea du the different sector the work tawta di Manipur gi growth ngasai gi hangbadu economy ta effect oirak tu ni hena kana du ni lai tam ba khatang huntok pana tab mapanda you can earn under the work permit amagi makha da ko 10+2 loiba amasung 10 loiba dagi na master amasung PhD level bau the work toiba physiotherapist mayam ama kawina Japan da Albania da kawina kayino why the people are not ready to work in that country khanseba hypet mayam na ngangnab dita ba as cost of living high oi it cannot save hantagi yango Ahmedabad ki plane crash thobada how many Indian people died karigino langkoi ba khatang la ba sat paje maximum career oriented oina sembagi mafam du da opportunity laibagi na trosali do Rajasthan gi doctor nupi mana yam famous oiba mana job thadoga why they are going to UK kaigi satoino lots of opportunity laiba aduna matam kharadi isagi secured oina ba government job mayamam lai ko sida phangau da ba mi sing do mi oidra ba sine na question hangi do need ki da selection phau da ba mi do lai haitra bra ba doctor oiba ya roidra example khana seba vacancy na just point khara student lai sina more than thousands da adudi madu demotivate oraga I need selection thau I cannot become a doctor almai to ga loisan doi ri ba
opportunity abroad ta tamba yaba yamna high tech oiba government gi colleges medical college mayam am lei adui makhadu de ACS tawraga lai tamba matam da kaino changi se kitang financial support mentally support parents na pibiraga di he or she can become a doctor he can become a engineer scientist paramedical medical mayam ama sector de work tawba yani ba aduna opportunity ngai gum si aduga anauba paw ma e haige ko hujiki abroad ta class 10 tamba natraga skill leijada ba sahi kuntranga thaba ai driver moire driver gi thabak any thabak phangi ko unskill skill worker lai tambagi everything khudong saba phangi india manung dagi hening da ba masada insecure oiba masada confident wat pa sumlai dan ai yung gi yam help tawba financial status ti wa ba ado anova e-commerce platform amai sparkle juna huzik launch tawgadori ko this coming July ko the coming jigi last month sida hairi basidai sida kai opportunity phangni khangbra india manung da thabak tawning ba port e-commerce platform from the starting from delivery executive ko delivery supervisors team leaders managers assistant managers for delivering all the online order tawba mayam sigi yongna ba sigi platform ama yam chauna hangaga thamme aduna anybody interest ko two wheelers pu thauba haiba tar di register tawbiro isbakali juda hena khudong chaba mathang adum lawmina se ko ai masi haiga tension jarage then I wish you a best journey ahead for your futures to the youth of Sangha Yungpham. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Rose Kennedy. Akhoi Satra Singda Maruina Yamna Kanagadova Magi career part sidagi academic part sidagi career seeking transition am khulakama tamda karamba lambi dai kuna chumba lambi da chatkadage amasung if you want to go abroad ta chatninga gadi kari tawba yai haibna chingbu sti scammer ke chokbai su yam leibendana aduna henna mapalonga interact tawre harakanda career da grow tawnaba loinana khogi language ki problem sisingi mayam chi maram da sam sugain takpirame masimak satra sing maru in class 11 12 loira kanda makha tam thagado busingi di achoba guidance ma khakni thank you so much ma'am for your insightful speech mathang